na basam fama ye sha say free electricity company of Ghana wo mo enam won saso ma fibobo bia nya nyina ma hoden didi ne dwuma na agya bosome esonso a watua wo kakra se wo de na ankoye saa ne aduro ne sikanie unya eto ya na o power aba usika sa na hye na electricity company of Ghana wo mo akasa ewo brana energy committee ewo parliament Ghana mrahye badwafie efre wo mo a womo kwa kobo womo dwuma no eho ensem ho amane de a kire won se de womo ka eda won so no kwa womo fa so otimi yi de afiri ho ene emfaso ahodo a eba mu de esetimamufo nso ye ede ta won ma chi se de be na womo so mpa womo pese womo de so moman no won betimi ede asom ne no ena managing director engineer Julius Pepe ne kasa ewo dwumade na se no wo be chese no kwasem ni enkire nkamfo no ho de nanso July bosome no mu a na nka ese yekuta wonsa no 1.74 billion na wo munyaye firi wo mudwumadie mu kura abakosemu no de dikan ni enti eno de e wo se wo mo hya ho fa pa na nensem wo de yenti bi mra. This year, had our first ever revenue with the ACG Talent, 1.74 billion as a record, and we want to celebrate that. Mr. Chairman, we have also implemented a number of initiatives to improve our internal process. We want to reduce the frustrations applicants face in getting power supply or in getting meters. We know we have some issues in some of the districts and regions, and we are working to resolve that internally we were working on those processes and we are making progress. We want to celebrate that. So, Mr. Chairman, we have recently submitted a proposal to the PUR for a tariff. Yura Julius we and Wamanans one was say, one more a share percentage increase be one on behere. Eddie free to Mamufo ho. If we say a babaton canem, Nanson Kanya sample. Na we nyina no wo se wo mbetimi aya bra enye se wo mpagam bebre na mom wo mdwumadi no mu enhyehyɛ binom wo mbetimi apagapagam ye beboa temamufo wo mde nkane adi dwuma na aboa ECG nso. That one of my directors gave a full presentation. But before he comes, I want to know ECG has asked for a certain percentage increase in the distribution service charge, not in how much customers pay. And so ECG is not asking that customers' tariff to be increased by 220%. Absolutely not. And what we are asking for can even be done in the corresponding end user. Okay, so let me repeat. So the current end user tariff, we see a distortion. The distribution service charge, in other words, the component of the tariff that ECG comes to ECG right now 12%, and it should be around 40%. So the tariff is heavily distorted against distribution, and we are appealing to the PURC to correct that distortion. So the distribution service charge can't go up without the SOMPA FM. Engineer Julius Pepe na ye managing director ADEPA ECG adwumakuo no wono ene nsentwerefo ekasa yi mrahye badwafie na sankomo yi ekoso na wasansem kronemu no ena eye committee a wonom ewo emrahye badwafie esanse wonom ena wonom tenase a na wonom eye findings ni nyina sɛ de beya wonom behu babia eto chema ene de ekoso ankasa ewo enyama hoden adwumakuo no emo na ankwankwanko yese wonom ayempanimfo atenase ama enkwada no akwa we nanka na yebebu na nkarefo a ya bompanifo ni dini edi aka ho enti ni committee ya wonom ewo mrahye badwafie a wonom so ehye energy no ehon sensem so no wonom titire ni ayonnyafo Emmanuel Kwasi Bezra wono so edensam kakra etumu a wo kire mu se na sen ena VRF wono ebo amane sei ye tie sompa ebinim ahye so wonom omo bemben bia ya VRF wo edi wo mudwuma ema Ghana etimi esopra nyamahoden kane ne yie no asede ebimu enkrochi ubehu ane se obi abetapo baabi na wadi firi ha a emfa emra kwan so enti enum no eno nyanyafo Emmanuel Kwasi Bezra etoto sra national security force we die bakufo awura dra egu
afen so enterhete mienu eka bomu a aya na ebopeme enti no wanom emfa wo msa meso energy ministry no emu na wanom ntimi nwrewra mu kones be bia wanom esusu se adehye ni bi ewrewra mu a ebetumi edi wo haw anase ebetumi ama viare adwuma kru no eno so etimi atochew no wanom emoa na enkanka wasupie mu ewotema regulating and metering station honomo a wanum chemse hopa ena sa ohawi ekoso a wasre national security for ne se wanum hwe na wo mo fansa enso eye energy commission ne no na wanum so entumi nye ho bibi emfa mo awonum. One of the issues that came up has to do with the protest was the encroachment of the ADEPA regulating and implementation and WAPCO as well as the PRA gas connection facility which a lot of our citizens have encroached on. SOMPA FM, especially where their facility has been built. This is more of a national security concern to all of us. And not only national security concern, also environmental concern to we the members of the energy committee. And therefore we are appealing to the national security as well as the military to take charge. Tema Development Authority as well as those who are giving permit to the residents of buildings, we want them to take action immediately. One, any disaster in that area to cause this nation. And therefore, we are calling and appealing to national security of computer to move immediately. The TDC should also move immediately. Afe yenko ensemfufuru mwe na ene we Association of Ghana Industries AGYA for agena ekasa yo na nibre abiri nyina ne se ya na wonomo wo kwota bi a wo mutua adema national service 20% bi na penia wono eda Association of Ghana Industries ano wo kasa no de chese no kwasem ni chesika no ebe yanka aban wonte so kakra na so wo hwanso esanse e wo soro ne soro e wonti no emma ankura enwuma entime nye wono mu a aban gya wo mo se wonkonkon national service anase wonkonkon so mo mai emfa enwurawura wo mo nwuma ne nyina esa wo hamu nchemu adu no a e wo se wo mutua edema national service ne ntira se wo hwanso a anka ebema emu ayemre amadodo na ado ho ahyem ma se afene so na aban gya dom no se wo mo nkonkon ye adwuma wo motime ewurawura baabia asomoman no sompa 106.5 FM Accra. One of the issues that came up has to do with the protest was the encroachment of... We are trying. I mean, last year alone, I took 10 national service personnel, both in mechanical engineering, electrical engineering, and food science. What we do is we want to, because I benefited when I was in school, I take students on internship. But you see, when I take a student or when I take a national service person and I pay the person the allowance, sometimes I even pay more than the stipulated allowance, and then I have to go and pay 20% of the allowance money to National Service Secretariat. I think it's too much. What we're asking for is, I mean, they should bring it down to like maybe 10 or 5%. I mean, for us to be able to take more, because it's another cost on us. Though we're training the guys on behalf of government, and they're still charging us for that, which is not fair. Penia wakasa ye president of the Association of Ghana Industries. You're Dr. Humphrey Ayimdake. Wano ene kasai. Ya de kasiano akwa kopiemu wo asante emantamo na yiremo ewo ahafo no southwest cross ni ebedwa no emu. Na ampanifo a wonom eda eye assembly no ewo ahafo no southwest cross ni bedwa no no wonom ayenya so ADEPA ni nyina ne se wonom ahye akuafo a wonom edua eme ewo mpotam ho no womayi mu makomako wa ha ene aduasa enso 137 farmers ena wonom ama wonom embeddings se wonom efan konko duasa de be ya ebetumi aboa wonom na eja eye Ghana de hye nyina so ebi etumi aso yenso na opani a wodi wonom anim edi sa adwuma so yi eyo no nyafo Abubakar Sadek wono ena oka na mpanifo nyina ebomu a
15,500 palm seedlings and a one edema equiaform akumako 137 year meka ho asemi ewo ahafo no south west cross ni ebedwanim na dwumadie no ekoso no yamani boni ebinizo wo wane opani a wono oye DCE ya wo ho ononyamfo Abubakar Sadiq edinkomo sede opani ani suade hunu ene ekwan ya wono mofa so a wo mo yese wo mo so akuafo a wono dua masene sede be ya wo mo so ho behenha wo mo na nya no ko a wono wi a ebia sede yemfa ha yemfa abane yesei yenyesei a enkwan yese ebia ye de seedlings ne nko a de ama wonom enso no wonom kodua ye no emoa ababa wi ni nyina na akoyese kofi ko no nkwa enu ogina kwantia na ne wo ma afa akokora nkeye ebra ononyamfo Abubakar Sadiq ene amane boni ebinizo wusu ansa etwetwe nkomo no sede oto enkra ne bi ede som yen eni Something cheesy, I read I see, and I'm on the 50,000 at the bread. They didn't cry Emma for more than years. APPAIAH APAM. We are what I see your person already. AGYA APPAIAH and then any distribution already. We have Emma for all coconuts. I'm a sub coconuts. SOMPA FM. And the current moment, so and because we have initiative now. Every boy was in good Kunoma. I said, mine and air possible. I have a reclamation. We are meeting I give you a menu awards a winner. Entino wanom edua emeno ewo emiaya na se ensase a enkanka efoma gudie wanom etutu asase ne so nyina no mfinhia ba komienu nti omu wie no omkata so sa na omutibi di nnua ayi emeno omu dua no ansa ensase no so na etumi aboa DCE Metro District Chief Executive a wono owo ahafa no Southwest cross ni bedwanim ononyafo Abubakar Sadiq nka ene ete na enu achi no ebenezo wusu ansa ene akuafo bi a wanom enya sa seedlings bi etwetwe nkomo so da omampanini ena afi wamu DCE ase Ever can say, Omaya, Debbie, he said Ghana, Queer Ghana. And I'm saying, now, but it is a minor balance of so work we are for. Eh, Nijik, yes, you have a bonnet, but so work we are for. To an out of Rafa with you, let us say, we are Ghana Mapa. Assassin, Dia, who also a year. If you go out and say we have baby, we are Sabaya, who are now men up. If you go in Mystica, and a cotton and the Musa, and then I find a door back to the summer. That's why I bring it back. Yes, we have a little soon, yet you know, you Bia wanom ewo ahafo no Southwest cross ni bedwane wa Santema Tamu a wanom enya seedlings ebie na wom so kasa ye yamani boni Ebenezer Owusu ansa eneto ensemi edesom yen abusua Nana KGC Company Limited ekoba sempremo no bema wonsin so mu ansa no ham eba no adansie niema papapa a wonya bi esi wodan ana wonya bi ede ye wodan ho adwuma ema wakoma etoyem sekulem Nana KGC Company Limited ena obenya bi wonom hyase eton adansie niema no mayim no enye ne achali yie enya asem ketwa ne nnwuma pa enti abasobo pina ena nnwumako afei mpanimfo ensade ahodo a wonu omayim ede abo ne sekufu na sede ode enchansen papa ananchansen dan papa abepie mu ewo na kache no esi ensuo beto enframa jampentrudu ebefa still strong enadoa no yede bodan no so enadoa no ni nyina bi ehon satia kwa baako ekosin satia kwa besa 150 u petenten kese de bo Yesu Kristo asennua no mu bi kura wo Calvary bi pono so na Nana KGC obenya ni nyina bi de amawo no wose cement no enya cement bia na u she pillars ya na se wo ye modin sa wo de ye
enya cement bia ena yedi gu floor ena enya cement bia nso ena yedi twa foundation enya cement bia ena yedi twa blocks ukwa obenya abotre ebia omikotwa blocks ya oba cheche mu kama cement bi wo ho no mu a wudi ye pillars ya esiwa na papa yi na AGYA company limited wonu benya abotre acheche mu entino wanko ho a mepacho watwa nkoso eye na AGYA company limited na eba no iron rod nso a wonu echire mu se science ni nyina bi eho ne bo so eda foboko building wires na binding wires no ni nyina bi eho plywood ahodo ebi eho afei no na doa no maka ho asam eye na AGYA company limited enkrobata ne de Ghana ha sai ni ba bia eho nom na kumase ne nkran mo fra yen ewa homatrofo iso 0204 355 040 0204 355 040 na AGYA company limited enyo so na ayasabia wanom edi Ghana ehahama Ghana bibidro wasanso edi homeopathy esa yade ewo mayim ema broni fita bo ne nsam sha etwa wan mu puse eye endpoint homeopathy clinic na sedie wonom eye adwuma no omudi homeopathy ma manfo nyinsen homeopathy tu nam yade ase ne nyina ye homeopathy kwan o na wonom edi sa yade nyina stroke ye anodweye afei yade no aye kranko atena so ache wakọ India wakọ Dubai babia wakọ babia still yade no eda so etel so onko endpoint ntia enti hia ye ho ne yefa homeopathy no entu yade no ase emfa ema wo yade bia bema o prostate ho sensem yebetu ase de amount na ho men la je me me kan kire o se wanya prostate enlargement sabrofo ne de o ye be man pen bi ntio hwe enti ne hyase na ye mo prostate no ho ban emfa ema wo eba ne kidney ho sensem liver ho sensem nko ade bia wontini mo twetwew aya na wo tena fie wo be hu ane se aye too late enti no ko endpoint homeopathy ne mo awo aya sufita bi gu sa wo ye oba sa wo ye be ma ne nyina no enam yade no yebetu ase premature ejaculation de bia wo de wonya mature ejaculation da de bia premature endpoint sebra no o ma wonye mature ate ntini be ma obemo agina bra ne endpoint na ebusua kumase no krono mabo ahia obehu wonom ena nkana ha shell signboard ye was painters quantum pon so na wonom se womo ehwe mo a sebio yade enti modi hyebi academ ana stroke enwedwe ama modi hyebi academ enti mu fra womo run home care services enti wonom beba abehwe modi hye no de amamo eye endpoint homeopathy 0244 867 068 ana 0274 234 321 no was saving number na say endpoint homeopathy na oni adokotafo na eni enkommo na promosido say wo ye enkofo ejai wo manim te wanom de Trisco energy food yenina ye tie sompa say na din dia mo antomobo enkwala ne besida bo si ye mai wo besida bo na me si mame ye ma no bo mo mommy I will drink Trisco enya asam ketwa emofra ne pe enkwara ne pe empanifo pe eye Trisco energy food drink ena 14 ewom nite no ebusua onuma eboawo ema wonya energy ema wahoden beverage bi ohwo no mu a onum anopa no ukọ adwuma wutimi tonko saa mi tonko enso me na yo so wate ase ena afenso bi ho no mu a umo saa na ho ahyase etwetwe wonya Trisco energy food drink enka onfa beverage foforo bi ya enka ho emu ede de hia eni so hye ukọ adwa so sachet once no eye 2 so de sepe na wape bi ato ye wo kan one so ho no mo a efo ukọ adwa so a usimi pe Trisco energy food drink ena 14 no me pacho bibia eye kama ewom ebema wo ahoden vitamin B C D iron any many more anywom food and drugs authority won ma dia to say eye etu ukọ adwa so a na wape bi na aboa wo anopa bubobi enwumre so na wabobobi na ebusua ye nananom dido ana kane no wo mu hyegu kuram ana kutum ana kwanse no sesei no ebre ni ho enti no bebre na eya na eja wonom yade ntumi boost immune system ne papa bia enti ye de 20 na 74 de aba be boost immune system no anopati mi bubo bi we no entena ho ntwen yade ansa 20 na 74 say yade bia infection ahodo kidney infection liver infection bad breath any de ka ho menstrual pain chronic cough one wabo ache na unya
edro papa bia enom entu ase a eye 20 na 74 na 74 wo HIV a utumi num bi na busi immune system no e de aboa wo afei wankasa wo honom a utumi se yade bi wo honom a atena so ache se de ekɔ ne de ayasabia no kwa wo hunu so mepa cho enha ho bebre per 20 na 74 ana 74 na so bubobi edrei oba wo makwada no for enum bi afei wo ye oba penfo a onka ho akwada wo nya mfinhia ne dumie no so onka ho Food and Drugs Authority to bi sifie na anopa bi abubobi na o ma no so mubobi o ma na wo mo enya mfinhia dumie no ekɔ no wo mbetimi abubobi wo peni do so promu etu a okashi drug lane wo ho Kumasi so Ashtown ye Kolinak heba ho na obenya bi ato afei drugstore se anase over the counters ya ana pharmacies ya ewo mai mu nyina no fadini ko T74 eno ni dudu a se ye bobo boost immune system no saya de amayen 0246 073 498 0246 073 498 na 20 na 74 penny for enyo so na sedie enra obi bas no ekoye no ebusua ho asem wo ha eno na chi no ewe aseda ene de ebema mo yenyina wonum so na yentwe ho sima emra sisia Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic Kumasi ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma boy here na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa ewo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atu na fa na moko Yeko ye train wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asem winim se. Ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tunchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E pon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA AGYA APPAIAH yato. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na num se brebi beba ama tonti na 74. Opaya na simple. T74 abeye dru.
Tontina 74 anati 74 asachi ya dwene esina nanom dodo so. Sede na dodo buama na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 anati 74 ebwa nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baabi eto nno bia wobenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA AGYA APPAIAH APAM. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa ampa nikuma bi kura na enoda wani twa so ewo SOMPA obi ba so no ase no na sabre kro na ne yeguso ne empese yebese woda no sanse na yere hosem kase bi asi ewo tema vakura na bato ho ma dre ne bi de kai and registration number ye GR 2773-25 ka mono wodi akwa hwe security camera num ama abuagunu so na wakaka num enti nipa miro nipa ntimi anye ho kopemse odumja adwumaku wombe pie ho enna ADO2 Maikedu ade beto so achese no kwasem ni wo koye no na dade na buagunu so ya no wo hyem na ne wo twetwae ayere so asimadu ntem no na wo matumi ayi no nanso na waye nyamedea enti entemwa na posifo pikopo wo motam no tum na wodene ko temagena SOMPA FM yamfa no kwa mukurabia na ja adokotafo eni mode enko miemia no mfefe no a ne ninkranchi hwese wote ase anase wotina nanom wonse do nanso ni nyina no besisa abre enyade a wo matumi hu se esumesi wo bente na kutubente na wono mo yi na mu no nti posisa dom no a wo mode de stress call no frɛ odumja adwumako no wo muguso ye nhwehwɛ mu biada sede be na wombe hu sa de hye na busua enti won so de hye bi afirifie we dani na besisa abre wonyamae kai ya mabone number GR 2773-25 entem na wadru posifo wo maboboa no titiri won ma wotema ana se tema general hospital ho na makwakwa se eyemode hye no Abusia yentu fase wakode bresia mu awotu anese mojabo mu enkobu kase ni kom se epen ewo obi mai so yenyina enim se United Nations wonom ehia wonom eye 80th United Nations General Meeting no na empanifo pina na wonom ehia ase awomo akasa ye mampani se wakasa pi okabia so asompa ye de be som yetiefo asompa na Prime Minister ya wono owo Israel Benjamin Netanyahu wono edru ne so na ofu podium so wo be kasa enipa be se duni e kire ko be se duonu so de wanum nyina asode afa we ko hwe yanim na we asode akọ hwe yanim na we asode akọ hwe yanim wono ankase wogina kwa ohu se we sole no okọ we sole no okọ we sole no okọ womo ayeso wono pie dodo pa eya de hia wonom efri Gaza important ho baaye ene womo ba ye mpanimfo a womo ne womo chidifo nyina ba womo nyina da so de pie ye nyina nim se entoko a ekoso wo Gaza ene Israel mpotamo no se de mpanimfo aka sanke be ya wanum ntumi emfa yasomdue ento de da no womo nyina ntimi no asomdue bo so wanum ka hwan Israel voice womo nte hwi na ye nyina yakọ nhyiemudie na se Prime Minister abekasa de a ene ase ye ntena wontie na se de ensam no ekoye no wanum so de pie ye nso eja no beda no nkwa menem owura no ekasai sede okasaye no SOMPA emokakra netie. Please SOMPA FM in the hall. Please order in the hall.
Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated. No, please order sa sadie na dede ne kwaso na obi eso di pie no na asam no na ni akoye nyan ti wo hwe man na nimpa wo your Facebook no so asomba 106.5 FM Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and wada so no wonu ogina ho nyina na ne to ye kasa o kanyina fe na free ni yam sanse obi kasa sadi obi ate ho din wo mo a de translate ye bi shasha wan mo aso a wo mo tie na de obeka ne kurom kasa ne ade nyina no wo mo tie ne ye boy ensam e ma panimfo bi a wono ba ya wo mo kasa na nko ade adu so a ni ye so de pie dia na kire se e wo se e ka bibi e de kire ye nyina ye so na no sia brem kase a ye de eso wo no mo ni ko mo se pen e bu sia sa fin e wo se fidia ensam a ye didi wontua no e bi eni Electricity Company of Ghana engineer Peka edi atodwa kire se enye se bia 1% kanea no wo mototum na July mpono sika woro munyaye danso ese ne nyina Sada ena committee a wonom ehwe ahodede ho nsem so e wo mrahye bedwafie wotitire ni ononyafo Emmanuel Kwasi Bezra wono so etoto sra national security for se VRA important honom no adehye bi a wo mo enkrochi no wonom hwe no wo mo awo mo na wo mo ntumi enchi wo mo nyina sade be ya ebetumi abadwumako no ho eban Sana Association of Ghana Industries AGYA for so penia wotua wo ma no se president Dr. Humphrey Ayim Dake edi ato aban no mo se 20% quota wo mutuama national service no ebeye wo hwia so se de beye na ankura nyuma ebetimi afa national service for dodo e wo mu nyuma wo obi maisumo no Israel Prime Minister ononyamfo Benjamin Netanyahu ebra United Nations wanum general meeting 80th one no wogina simpie ni apaso wo be kasa na adehye pi wanum so de pie esanse wanum empenense mwatie esanse ompasumdwe ewo Israel ene Gaza empotemo enti na wenum na ebi ka ho ene yede som ene anopei aseda no enkoma na keje sika pele ekopa sempremo eno no bema wasin so mansa no hamodi adansi ene ma papa eso yasene ebi enkoma 20 na 74 eno na dodo na frɛ ne T74 no ebusti immune system no ama won so wanya hodin eye dido nti no ububo bia ntwan yade na afen so yade so na atu yade na se ede ama endpoint homeopathy wanu bi homeopathy etu yade no ase Promasido wanu so so wo mo de Swisco energy food drink ede aba emu edewu nti ya na akodwa so anu apebi ne bo anya den kra wonom ene so yasene e ma ye besom wo na sane so se ensem no e fa Sompa 106.5 FM akra so no e je ho sekere me na wasante e matemu Kumase Sompa 93.1 Aiko FM Kumase 100.9 Adafo Radio Butu Paris France Abrichimemo wo mo so ensemimu etopeten Sompa takwa e 101.1 Mr. Wahene I see you there enti no bibia dem sound ne ye clear enya samketo e takwa Sompa no 101.1 Sompa takra de e Sompa 103.3 Tachimane Sompa 106.1 Sunyane e Sompa 98.9 Krasanso Sompa 90.7 and afi doma e Sompa 101.3 Yenina ye Sompa Kingdom 106.1 afi wudi koda no ote yenka e woso a eye Sompa 106.5 obi won mo se decoder no mentemo kan patcho risk scan your decoder obete yenka e Sompa 106.5 na Facebook no ye demu live safo kantan kadama oshimi ye ho e ma munyina so mutumi behwe bi ye da mo ase mo adwen kire no original ye yetase a ye be bochire e de amamo YouTube no ye Sompa FM live www.sompaonline.com website ura tabo atia da ma yesem for penny wakuchi ensem nyina potoka sem brofo afoforo bi ka ho kwai na ekokenkan bi na ebusuansa na ye so de so no Sompa obi bas no yenna yempanifo nyina ase apamui enra Sompa obi bas no bibia koyie nokre enya asem keto yenna ase yenna nyame ase se enura wote ne han ni fefe edema yen wo hwa obo se ensu no nya ebeto nanso wobetwiniti a no wo se nyampon no wasan atwe asensen nyame nhire nyame enu achi no nyame nhira yempanimfo so mpampanimfo se wo modwene adwene papa se de beye na domidwom wo mo nso ebenya Sompa no so faso afi adwumayefo a
etu wo ho kyei ma yekoye ese adwuma nso nyame nhyira wo mo na de obi ahwere yetwede ampo won hye wo ma na mu ye konenteso nko anante wonu medom so yasene enya akokoduro ne nsiye bell beverages for yas toothpaste ne toothbrush ene ne sanitary pad Leicester Company Limited afi bell beverages 21st clinic enura wo mo bo nyame so adwuma nyame wonhyira wo mo na de wo mo hwere ye nyina wo mo bre wo mo daje wo mo ho den nyame wonhye wo mo anamu afi promasido wo mo na ye twisco no ane twisco mo na mame ye na agwe provision store and cold store for us go first cold store esanse wo mo energy yen ewo wo maboboa no ma yetimi ene adwadifo dome dwom ne wo ma na etwam nyina da mo adrafo okadafo wo mo eton ade ene wo mo e ba beto nyina enya eso emfa so ewo me kana sa no na menwie yo wo sofo kofi oduro ne dom nyame wo nhyira wo papa obe se Alabasta International ene mandedemo nyame fa wo mo so ma enura empokyire ene nkonua bi epaapaye obi se obo ne din ayawo no ayaka tie blowing the out of you ho asemo ano no enti enura ejebo eja enya babeduri na obetimi aka ja technical team no ho King David ne dom school fees Safo Kantanka St Augustine Ransford mo abamu abako no Enafort ene MCR room yada wo mu nyina ase Tony ene wo mu aka mankunadu Denise mo afi Haja special na wo mu nyina nso ase se wo modom eka yen ho sada na abakefa bikame ho enti no mesmeda adwuma management ase from anti akwasu agwabaje our say afei upiemo ewo penikasi a ono so na esi na so pa marketing manager Mr Nicholas wo ono so aseda nhyiran koma no nyame hyira wo mo na afei anti kwansema so our administrator nyakopon nhya wo mo empanifo opani odi adwuma yi baaye Dr Blessed Foster nyakopon nhira no afei MD cheno wo chena achemani wura nti ni nyina no time baamu na sompa ne time somowa Dr Blessed Foster bompa ya bobi mano enyasam kata nyame nhira na nto no nkwa na mu a me nkura ne beka se nyame nhira wo nentetew se nyankopon timi nhira ne nhira no kra no broso na ho tetew afei MD ono so nyankopon nhira no yempanimfo nyina afei from presenters amokọ ye eno anyasam ketwa presenters ni nyina nyame nhira mo tiefo wo mu tie yen tiefo ni adofo ye eno amoye meye fe yankopon nhira mu nyina next month nso yebekọ baabi foforo ebre ne besope ehon so ye de ho nsam no ebetudwa ye be no aye SOMPA APAM DADAA SOMPA obi bas ANOPAIAH mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE na APAM sa onga eka ho onga ilele yo ayo ilele abusia uko just anu ape onga wo mo wo stream ho shrimps eno na ye as a cube no monko no eno mo so wo mo ba ku wa ite se sachet once maybe wo mo chicken so ho wo mo beef ho nti wo de wo aduane kura wo be yo no okwa no wabodin no se me koye we me pedi stew wabama obi me pedi me nkwan me pedi me stew ni nyina no wo benya we mpesa me ko grele o ko grele es na grele na stew me no sao abusia ko just up onga eno ne papa no spices a ya de bia eni akiri na ya ma bi ilele you ya crow